ariko Imana irarema ngo reba ngo nurana umusore uri ufite ibirenge wajyana ifondasiyo ya convention. It was at this moment. Niko shambe sire uvuze ngo iki? Reka ntacyo mvuze. Ngo ntacyo uvuze? Ntacyo mvuze nyine. Urisobanura neza inkizi z'amatwi nta guhonza. Bambe sire. Ubundi byana nk'ibaganisha ikikundi. Kunyo turavuye tugiye ku matama. Ko shaho umwana mwamuhoraga iki? Reka boss tumukubita. Twari tubonye nyine yikubise hasi ariko nyine nari muzana yakaneke ngabe yirira akiririra rwose. Mukabeshye. Wowe ko rumuzana imuneke nibwo yaje kugufasha iki? Ngeze njye muzana agafone nyine ngabe yumva ingoma. Yimvira turirimbo tu. It was at this moment. Atabankubitaga. We Chris haguruka. Umva tudatinze Chris vayo wishyira. Nahera no kuri iki gifite amatama meza. Tudatinze reka nje Sata. Ariko se mana doro. Ya birabijama biradukubise na karate narari nizo ninjoro. Dusubireho tubihonde ndibutse. Jesus is Lord. Ego. Mwanga harya murashaka kureba iki? Zose comedy. Ngaguki? Zose comedy. Abantu mwemera zose comedy muri hera. Abana murayemera se? Mwemere iki? Nina. Oya rata mujyemo. Comedy ni nziza. Reba nk'iki kigiye gusegoza. Mumenye. Zose comedy muyirebe. Mukore sabu. Nanjye mu nakaga kari hari. Chris nakagegera ewa. Tipe nakagegera kata. Uramunekesha mwariye mwe. Na uriye nyine. Nawe ushaka ngufotora. Twawuriye.